Thutha wa mateta kuuma kuri muingi megii wagi wa ndawa hamwe na gutharara kwa motungata ma urigitani thibitari-ini wa Thika Level Five, Ngabana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi niatabanitie icera ria hinahi thibitari-ini uyu niguo gukũrana kiria gicungiriirie mathina maya. Icera riri riukite thiku imwe tu thutha wa Ngabana kwanirira thibitari ciothe kaunti-ini ino ikoragwo na ndawa cia kuigana cia kurigita arwaru, gukwa kiuga wagi wa ndawa urikoragwo ari undu muhetuke ni mahinda. Icera-ini ria Ngabana thibitari-ini uyu nirimutigire na kimako thutha wake kwenda kuonio kuria ndawa cigitwo thito-ini ya thibitari uyu, no gwatuika cabiti iramenyeka haria iri agikuira kuri na undu urahithirirwo wigie ndawa thibitari-ini uyu. Kwenye hospitali kama hii na unasema tuende tufungue store, na ikuwa funguo ya store haipatikani, na Ngabana ametembea mpaka huko juu mara mbili, tunapanda mpaka ghorofa 4 na bado hamna ufunguo. Oho ni ugite thibitari uyu nduri na rekodi njega iria ironania uria ndawa ici ikoretwo ikihuthika thiini na nja wa thibitari uyu, undu uria agwetete kuga ni wa kiriga. Ilitoa madawa karibu lori 23 na pia ndio kanunua zingine huko katikati zije ndio zifikishwe hapa kwenye mahospitali. Mwanzo nimeona ni kweli kuna mambo kadhaa ya muhimu ambayo ni lazima turekebishe hapa kwenye hospitali yetu ya Thika. Ngabana ni erithirie muingi kugathika kwa mbica cia CCTV thibitari-ini uyu niguo kuhota kumurika mihang'o ria iratwarithio na mbere igie uhuthiri wa ndawa, gukwa kiuga kaunti ino ni gukorwo ikiamukira rori 20 ciina ndawa cia arwaru niguo kuhita thina uria ukoretwo kuo wa wagi wacio ihinda-ini ria ciumia 2 ciukite. Kwenda mbele nataka niambie watu wetu ya kwamba hautakuwa mtu akikuja hii hospitali yetu ya Thika unaandikiwa karatasi na kuambiwa unaenda nje ununue dawa ama upigwe picha. Hiyo kitu nataka tutamaliza. Kwa noguo ni ugite thirikari yake ni kwambika mitaratara mirumu ya kugacirithia motungata mega ma ugima wa mwiri hamwe na gutigirira muingi ni urahota kwamukira motungata maya na njira ya uhuthu na thogora mubashirire. Ile kitu imetuleta hapa ni kuhudumia wananchi, na ndio nimesema ya kwamba hatukuwa tumeimulika hii hospitali vizuri. Hii hospitali tutaimulika sasa kabisa kwa ngwazi, ndio tuhakikisha kwamba ile huduma iko hapa, iko huduma sawa. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a.